Naravno možemo reći da co-main event ove velike internacionalne MMA priredbe u Somboru sa pravom nosi težinu još jedne vrhunske borbe za titulu najboljeg. Prilika da se kruniše šampion Serbian Battle Championshipa u kategoriji do 84 kg. Borba koja je prvobitno bila dogovorena za prethodni SBC 15 ipak će se održati pred prepunom gradskom halom Mostoga u Somboru. I znamo, snage će odmeriti dva borca najviše svjetske klase. Živago Džiba Francisco i Stefan Sekulić. Prvi izlazi borac iz Brazila. Karijeru je gradio u najznačajnijim zemljama za razvoj MMA sporta u svetu, Brazilu i Japanu, u legendarnoj Pancras organizaciji. Trenutno je jedan od najbolje rangiranih boraca srednje kategorije tamo. Daće sve od sebe da se publici u Srbiji predstavi u najboljem svetlu i stigne do svoje 7. profesionalne pobjede na ovoj velikoj internacionalnoj sceni. Zaista žarko želi da se okiti titulom najboljeg i to mu je glavni motiv. Međutim, večeras će imati izuzetno težak zadatak protiv najboljeg domaćeg borca Stefana Sekulića. Vidjet ćemo kako će se ova borba odvijati. Inače, ovo je drugi put da se Živago nalazi u Srbiji. Na SBC-u 15 je bio u uglu izuzetno dobrim borcima iz Čilea, braći Juano i Pablo Vilaseki, koji su se borili pod okriljem UFC-a i Bellatora i izrazio je želju da nastupi na Serbian Battle Championship manifestaciji. Prošli put do toga nije došlo, međutim ovog puta imamo Živaga Džibu Franciska u SBC kavezu. A sada najava za najboljeg domaćeg borca u kategoriji do 84 kg Stefana Sekulića. Možemo reći da se u SBC Hexagon nakon 7 mjeseci, nakon teške povrede koje je imao na SBC 13, nakon povrede nakon koje se borci ili nikada ne vrate ili im treba izuzetno dugačak oporavak, kao što je slučaj sa nekim od najvećih imena svetske MMA i K1 scene Andersonom Silvom i Tyronom Spongom. Na prošloj SBC manifestaciji se Stefan vratio pobjedom protiv izuzetno iskusnog i popularnog borca Ivice Truščeka. Stefan je slavio pobjedom giljotinom u drugoj rundi. Ovog puta u borbi za pojas prvaka za protivnika će imati opasnog borca iz Brazila. Kao što je svima poznato, Stefan je nastupao protiv najjačih evropskih imena i u ovoj borbi će imati priliku da stigne do 12. pobjede u karijeri i na velika vrata potvrdi svoj povratak i pokuca na vrata najjače svjetske MMA promocije, nadamo se. Reč je zaista o izuzetno talentovanom mladom momku, a kada govorimo o njegovoj volji i oporavku koji je učinio nakon izuzetno teške povrede na SBC 13, znamo da je reč o pravom ratniku. I večeras ima priliku da se okiti titulom šampiona i da pokaže da je najbolji. Zvanična najava. Živago Francisco ima 6 pobjeda u profesionalnoj karijeri, svega 3 poraza. Živago Džiba Francisco, predstavnik CM sistema iz Brazila, borac iz Curitibe. ...11 pobjeda i svega 2 poraza. Stefan Sekulić, Family Fight Team, mladi borac iz Novog Sada. Očekuje nas fantastična borba. Borci se pozdravljaju i sve je spremno za možda i najzanimljiviju borbu večeri. Za pojas šampiona u srednjoj kategoriji. Počinje borba. Stefan Sekulić odmah pokušava nožnim udarcem.
Vidjet ćemo da li će krenuti ispitivanjem snaga i jedan i drugi. Zaista reći o iskusnim borcima koji su dostigli nivo, zaista najviši svjetski nivo u svojim karijerama i pokušat će da krunišu dosadašnji deo karijere prestižnim pojasom SBC šampiona. Pokušava nožnim udarcem džiba, međutim Stefan odlično reaguje. Ispitivanje snaga na samom početku. Pokušava širokim desnim swingom da pogodi džiba. Sada su u poziciji klinča, pokušava nožnim udarcima. Vidjet ćemo da li će pokušati da prevede borbu u parter. Naravno, Stefan Sekulić uspeva da preokrene poziciju u svoju korist i odvodi borbu u parter. Vidjet ćemo da li će uspeti da zadrži svog protivnika tu i da iskoristi dominantnu poziciju u kojoj se našao. Dolazi u poziciju sa strane. Živago pokušava da se izvuče, odgurujući se od kavez. Međutim, za sada Stefan sjajno kontroliše situaciju. Međutim, Francisco Živago uspeva da ustane iz pozicije u kojoj se našao i borba se vraća u stojeći položaj. Sada sjajno nožnim udarcem pokušava Sekulić. Pokušava levom rukom Stefan. Sada pogađa levim direktom. Stefan Sekulić sada ponovo pogađa nožnim udarcem u koleno. To su izuzetno opasni udarci koji mogu da povrede protivnika ukoliko sednu na pravo mesto. Pokušava širokim krošeom džiba, međutim ne uspeo. Sada iz kontra izgleda Stefan Sekulić pogodio odlično ručnom tehnikom. Do sada sjajna borba. Primeći da je Stefan Sekulić borac koji radi u kontragardu, dakle snažnija ruka mu je nazad, leva ruka, budući da većina boraca ima desni gard, gdje je jača ruka desna u zadnjem položaju. Ponovo pogađa Stefan Sekulić sjajno levim direktom. Stefan je borac kome je tehnička borba odgovara. Sada pogađa i nožnim udarcem. Ponovo pogađa levim direktom. Sada pokušava aperkatom, Francisco ne pogađa. Stefan Sekulić prevodi borbu u parter. Živago Francisco pokušava da napadne giljotinom i da zadrži Stefana, međutim ne uspeva. Stefan uspeva da preokrene situaciju i sada dolazi u poziciju iza leđa. Vidjet ćemo da li će iz pozicije kornjače uspjeti da zadaje udarce ili će pokušati da se zakači nogama i da uzme dominantnu poziciju. Sada pogađa sjajno kolenom u telo protivnika. Još jednom, to su udarci koji naročito ne prijaju borcima koji skidaju puno kila. Udarci u telo mogu da utiču na vaše disanje i samim tim na vaš umor u toku borbe. Sada Stefan u dominantnoj poziciji, pokušat će da zadaje udarce i iz gornje pozicije. Živago pokušava da napadne nogu Stefana Sekulića. Do sada se Stefan odlično brani i ostaje u gornjoj poziciji. Živago je u poziciji polugarda. Jednu nogu Stefana Sekulića kontroliše svojim nogama, međutim Stefan odlično radi. Mislim da će sada pokušati da zadaje udarce laktom u telo i glavu protivnika. Da na najbolji mogući način iskoristi dominantnu poziciju. Međutim, Džiba pokušava da izađe iz donje pozicije. Da li će Stefan napasti giljotinu? Stefan izuzetno dobro radi giljotinu, time je završio ivicu Truščeka. Sada čini mi se da je uspio da uhvati odlično Živaga Franciska. Da li može da završi borbu? I da! Stefan Sekulić završava borbu giljotinom u prvoj rundi. Zaista sjajan nastup mladog borca iz Novog Sada. Izuzetno pametno, strpljivo. Radio je gore odlično tehnički pogađao. Doveo borbu u parter, gde mu odgovara, strpljivo sačekao da Živago pokuša da izađe iz donje pozicije. I sjajnim zahvatom giljotine završava borbu i dolazi do najveće pobjede u karijeri i titule šampiona SBC organizacije u kategoriji do 84 kg. Pogledajmo usporene snimke iz ove borbe. Zaista sjajan nastup Stefana Sekulića protiv ovako renomiranog protivnika. Vidimo, uspio je da uhvati giljotinu, zaista sjajno. Tako je završio i ivicu Truščeka. Živago nije imao drugi izbor sem da tapka.
Sjajan nastup borca iz Srbije. Sačekat ćemo zvanično proglašenje pobednika. I pobednik, zvanično proglašenje, vjerovatno najbolji mladi borac iz Srbije, Stefan Sekulić, zaista sjajnim nastupom dolazi do pojasa šampiona u srednjoj kategoriji. Sjajan nastup za Stefana Sekulića. Sada imamo i dodelu pojasa šampiona za mladog borca iz Novog Sada, zaista kruna njegove dosadašnje karijere, a pravi uspesi za ovog mladog momka tek dolaze. Bravo za Stefana Sekulića. Bravo i za njegovog protivnika koji je zaista pružio sjajnu borbu, međutim ovog puta Stefan je zaista odradio fantastičan posao i već u prvoj rundi prisilio protivnika na predaju. Bravo za Stefana Sekulića. Zaista veliki potencijal Family Fight tima i domaće scene i nadamo se da ćemo ga uskoro gledati na nekoj od najjačih svjetskih pozornica. Da će nakon Bojana Mihajlovića iz Family Fight tima koji je prvi srpski borac koji je potpisao za UFC, uskoro i Stefan imati priliku da nastupi na jednoj tako prestižnoj manifestaciji.